Kātahi anō te kāwanatanga, ka ki mai ki a tātou, ka noho tonu tātou ki te taumata o te rama whero. Ahakoa ngā karanga a etahi kia rama karaka ke tātou. Hoi anō rā ka kōkiri tonu te kāwanatanga i ngā panonitanga ki ngā tikanga kōwhiori, i pānuitia mai rā e rātou i ngā rā tata nei pēnei i tēnei, ara, hei te wainganui pōnei ka mana kore. Ka mana kore ngā tohu kano ārai. Nā reira ka wātea ngā kaimahi kei roto i te mātauranga te mana tūprihi mana me te ope kātua ki te mahi i wā rātou mahi kāre hoki he tohu kano ārai. Nā, toko iwa ngā matenga hō i te 20 mā whā haora nei i te ngau a te kōwhiori. Neke atu i te 10 mano kehi hō i hua ake i ngā hapori puta noa i te motu. Whitu rau, toru te kaumā whātāngata kei te hōhipera e māwiwi kōwhiori ana o nei tūroro katoa nei 25 o rātou kei roto i ngā wāhanga whaomo o ngā hōhipera e takotokau ana. Ko nei te wiki kino o te katoa mo te maha o ngā matenga i te ngangara kōwhiori nei ara tahirau 22 matenga i tēnei wiki kotahi nei. Public health advice tells us now is not yet the time to ease the existing restrictions and drop down to orange. We're doing well, but we're still in a large Omicron outbreak in New Zealand. And while we're moving in the right direction, we're not out of the woods yet. And so for now, New Zealand will remain at red.